Mislim da samo na ovakvim susretima mogu da dobiju te informacije i to one prvoklasne iz prve ruke, koje će im pomoći da donesu vrlo važne odluke u životu. Način na koji se radi veoma interesantan i jedinstven, tako da rad u tim velikim kompanijama, čak i u Microsoftu ovde, veoma je, barem meni, zanimljiv. Definitivno sam naučila dosta novih stvari, posebno po pitanju fakulteta i odabira, da bez obzira na to koji odlučim, da je najbitnije pre svega znanje. Sigurno bih preporučila svim mlađima kao i svojim vršnjacima da ako su mogućnosti da posete veće kompanije ovdje u Srbiji koje imamo.